pozdravljeni. Čas je za nogomet. Sliko smo v Lendavi, kjer se bo kmalu začela prva tekma četrtega kroga prve slovenske nogometne lige Telemach. V športnem parku pod Vinogradi se bosta pomerili ekipi domače Nafte in pa Primorja. Jasno, gre za obračun moštev, ki naj bi se borili za obstanek, in zelo zanimivo bo danes pospremiti, kaj se bo torej zgodilo v Lendavi. Klaus je seveda na klopi, nogometaši Nafte pa so v tem trenutku krenili sredine igrišča in začel se torej derbi za obstanek. Dobra podaja za Kljuna, Tom Kljun ima priložnost takoj po 7 sekundah. Toda vendarle je dobro odreagiral Gašper Tratnik. Začne nekako zmanjkovati moči, vsaj če sodimo torej na podlagi teh prvih 3 tekem. Smajlagić gre zdaj odločno proti vratom, kakšna napaka, priložnost in gol! 22. minuta, Primorje vodi z 1-0. Strelec je Domagoj Babin. Ali bo ostalo pri zadetku? Očitno bo. Sinovi Burje so prileteli do prvega gola v letošnji sezoni. Prikazala se jim je Marija. Smajlagić do strela, ni še konec napada. Zavnik, Vogec mu je stekel po levi strani, priložnost in gol! Primorje je podvojilo prednost, 43. minuta, 2-0. Vodijo Ajdovci. Dobra akcija po levi strani, Margulić pa do zadetka. Babin še enkrat do žoge, koliko prostora na desni strani, priložnost za Primorje, 3-0. 52. minuta, tudi Zavnik do prvega gola v prvi ligi in verjetno lahko Milan Anželjković že udari štampilko. Primer končan. Težko, da bodo Lendavčani izplezali iz tega brezna. Primorje se je danes povsem sprostilo. Iz Kopra se je seveda preselil v želji po igralnih minutah v Ajdovščino. Dragan Brkić do strela. Smajlagić do strela. Skoraj bi presenetil Žana Mauricija v bližnji vratnici, toda bivši vratar Olimpije je nekako poiskal odgovor. Jožef Božic, there's no doubt that Primorje deserved a victory today. What went wrong from your side? We had problems about controlling the counterattacks. It was an equal game at all. Of course, Primorje scored, but mostly they focused on the defending part. It was surprising for us because I know Primorje as a team who wants to do the possession, who wants to do the build-up. Today they were a little bit, they played much more simple. It was surprising, but at all it's up to us because if you check the goals, we made such a bad positioning, such little mistakes, and in this way we killed ourselves. Was one of the biggest problems maybe lack of inspiration and composure? I don't think so. Of course, when 2-0 in the halftime and in the beginning of the second half it's 3-0, then it's hard to stay in the game, hard to stay emotionally stable. But we did it because if not, this could be easily 6 or 5-0. So it's not true. But of course, no doubt, Primorje deserved the win because they scored, we don't. So this was the only difference.
Next week you will play in Koper. What do you need to improve? We have to improve in everything. We have a new team. We just started the process. Only 3 rounds finished. So we have the same objective in the next week. We want to develop. We want to be better in the next week. I can tell you it happened with us in the last year in the second division. After 3 wins in a row, we traveled to Primoria and they killed us. They also win 3-0 there. So it's happening. This is football, but the most important how we use it, this kind of experience. And we want to build on the negative part also as the positive part. Milan Anđelković, vaša z naskokom najboljša predstava v tej sezoni. Od prve minute ste nekako bili boljši nasprotnik, verjetno se vam je odvalil kamen od srca. Ja, res je naša najboljša predstava. Ja, prva zmaga za nas v prvi ligi in nimamo kaj. Rekel sem fantom, poveselite se, v ponedeljek trening, gremo garati dalje. Sezona se nekako ni začela po vaših načrtih, ampak na izjavah ste vselej delovali zelo umirjeni. Ste vedeli, da se bo prej ko slej vse obrnilo vam v prid, da se bodo sestavile kocke? Dobro, zdaj bi rekel, da sem 100% vedel ne. Ampak verjamem v to, kar delamo, verjamem fantom, vsak dan res res velike energije daje na trening, tako da slej ka prej se nam bi mogli to vrniti obrestovati. Verjetno vam bo ta zmaga prišla tudi kot velika injekcija samozavesti za prihodno tekmo z Domžalami, ki bo prav tako zelo pomembna. Seveda, ja, vsaka zmaga je, tako kot ste rekli, injekcija samozavesti. Rabili smo, na tem bomo gradili, tako kot sem rekel, garati dalje, da kam bomo prišli. In danes je verjetno dokončno prišlo do tega preklopa med drugo in prvo ligo. Ja, upajmo, da je res. Je pa tako, vsaka tekma je res poglavje zase. Če namo vsako tekmo na tem nivoju, kot smo danes, bomo imeli probleme, kar je normalno. Vse bomo naredili, da bomo večino tekem na dobrem nivoju, tako da bomo videli, kaj bo. Rok Pirtovšek, današnji dan se ni iztekel po vaših željah. Kaj vse je bilo danes narobe, da niste prišli do boljšega rezultata? Najprej bi se rad opravičil prvo navijačem. Izgubiti 3-0 na domačem terenu je nesprejemljivo. Imeli smo neko kontrolo na igrišču, posest, ampak zopet neumne napake in v bistvu iz prvih 2 situacij prejeli 2 zadetka, tako da ja, katastrofalno iz naše strani. Matic Zavnik, iskrene čestitke za zmago. Od prve minute ste bili boljši nasprotnik, verjetno se zdaj precej lažje diha. Ja, sigurno, prva zmaga in te 3 točke nam dosti pomeni. Malo je zdaj to sprostilo to napetost, ko smo imeli te prve 3 tekme in ja, super. Dosegli ste tudi gol, vaš prvenec, je verjetno zato zmaga še kaj slajša? Pa ja, ampak kakorkoli bi bilo lepo zmagati. Sploh mislim, da konkurente za to, kar se borimo, tako da zato je še malo slajše.